Wow. Ovo je apsolutno masivno. Znači, stvarno se nisam nadao da je ovoliko ogromna. Čuo sam da je ogromna, ali pogledajte ovo, ljudi. Wow, preogromna je. Ok, ljudi, stigli smo napokon do piramida i sad smo si uzeli jednu ovako malu kočijicu koja nas vozi tu na jednu planinu u blizini. Sorry radi busa. Ali vodi nas na jednu planinu koja je tu u blizini sa koje se vide sve piramide i onda ćemo se vratiti nazad na ulaz i onda ćemo se tamo još jednom poslikati, ali uglavnom dojmovi za sada predobri. Znači, prvo, ove piramide su ogromne, ovi kameni blokovi su huge, šta kažu. Premoćno izgleda, baš se isplati doći pogledati. First time. To će me sad majstor ostaviti, reći, snađite se. I evo ga, ljudi, kod piramida smo. Mislim da sam o ovome sanjao dok sam bio klinac i definitivno nisam zamišljao da su ovoliko velike, ali stvarno super izgledaju i predobra je fora. Znači, doveli se nas tu dole do onog početnog dijela, popeli smo se po stepenicama, tamo nam pogledaju ulaznice i onda možete ili sa devom ili sa ovim kočijama na kojima smo bili doći tu do vrha. Ovo tu je ovako ravan plato, zapravo nema ničega. I od tu se vide sve tri ove velike piramide. Znači, ova tu je zapravo najveća, samo što je ova malo na višem dijelu, jel? Dakle, ova je viša, ali ova je na višem. Ova je najmanja i oko njih ima još 6 malih piramidica, jel? I sad ne vidimo ih sve od tuda zapravo, ali pogled je predobar. Tamo u pozadini vidimo Kairo koji je ogroman grad, 22 miliona ljudi. Proširio se skroz do ovdje, ja sam mislio da je zapravo da su piramide onako više u pustinji, da ono treba danima putovati do njih. Ali zapravo je Kairo skoro sa svih strana okružio, već se jako širi, grad raste, ima jako puno ljudi, tako da ovo to, ljudi, vam definitivno preporučam, ako imate priliku, stvarno se isplati. The small ones. Macarius. He's the king. He's queen. The big one. They're from Macarius. The son, my grandson, my son. And this for the queen. Read the way Saqqara, 25 kilometers. Look there, Saqqara pyramid. Ah, okay. Let's go, Mickey! Ok.
Ok, došli smo na dno piramide. Sad je vrijeme vratiti se nazad. Jako je usko ko što vidite. Ok, to smo sad bili u ovoj manjoj piramidi. To je od Kraljice, jel? A ne od Faraona. Uglavnom, ovo je cool, nema ništa u sobama, ništa ne vidi. Svejedno, mislim da je onako cool za vidjet. Jako je strmo dok se ide dole i prema gore, naravno, uski hodnici. Ako ne volite uske prostore, ako imate klaustrofobiju, definitivno ne preporučam. I ono, ako niste u formi, isto mislim da bi bilo dosta teško. Ali, ako ovo prvo dvoje nije slučaj, onda se isplati jer je fora za vidjet. Imate onako feeling kak je biti u grobnici Faraona. I zadnje što nam je danas ostalo na popisu, osim piramida, Nila, Kaira, sve smo vidjeli. Sad nam ostaje samo još čuvar piramida, The Guardian, Sfinga. I evo ljudi, odradili smo turu, na kraju su nam još pokazali onako show sa parfemima, nismo nažalost ništa kupili, ali u svakom slučaju bilo je super. Ogroman dan, sad nas čeka još jedna duga vožnja nazad doma, kroz Kairo, kroz pustinju i onda na kraju do našeg rezorta. Hvala vam što ste gledali, evo danas se nas svidio video. Vidimo se u sljedećem.